Madala, icathulo madala, icathulo sami, icathulo sami ngifuna ukunqumela nje 2 yamabhodlela na 2 yamakesi asambe madala. Asambe madala. Asambini qokani mafowethu ngifuna ngiyiphethe yonke. Asambini mafowethu. Qole all star yakhe emhlophe madala, qole all star yakhe emhlophe. Qole all star yakhe emhlophe. Qole all star yakhe emhlophe mina uthi ngike ngithandazeke. Ngoba siyobuhlaba ke bafana. Sike sicela indlela nje uNkulunkulu. uNkulunkulu osemazulwini ngiyacela uNkulunkulu ukuthi uyalombola labasari bami lo niyaqonda uhambe nathi njengoba siyetshalwe nje siyokuhlaba njengoba ngiyothengela insizwa nje 2 yamakesi namabhodlela amabili. Hayi ungamfaki ke mina loNkulunkulu bakho. Hayi bo ngakufaka akunabasari nje namabhodlela amabili uyalombola labasari bami lo niyaqonda ngakufaka uNkulunkulu kanjani ke manje madala ngakufaka kanjani uNkulunkulu yabona ngakufaka uNkulunkulu wami kanjani manje ngakufaka wenzeni uNkulunkulu ku uNkulunkulu uye namanje lo ongikhumbula uzokulanda ngiyokuphuza 3 amakesi na 2 amabhodlela wenzeni uNkulunkulu labasari bami lo niyaqonda fazi icathulo kukhuluma lokufazi icathulo uthi wenzeni uNkulunkulu. Hayi ungamfaki ke mina loNkulunkulu bakho thini madala uthi ngakufaka uNkulunkulu wami kanjani manje labasari nje loNkulunkulu so ayothatha uNkulunkulu uyalombola ekomeni kwakhe njengoba umi kanjena ungenaphi uNkulunkulu ekomeni kwakho njengoba umi kanjena nje ungenaphi uNkulunkulu manje madala lapho yabona sagcobe ngishiye lento ufaseleni nje abasala ngizenabo bazokuthenga ifaseleni umama yambosa ngothuqa sangathi ngitiba ngathi yakwazi komchwango esiqweni ensila vele umama ufuna ukuthenga uvaseline angali mina madala mari into engiyalayo ukuthi yabona sagcobe ngishiye lento ufaseleni nje abasala ngizenabo madala kodwa manje akukhona ukubambisana lokho baba icathulo sami akunabasari nje loNkulunkulu so ayothatha uNkulunkulu uyalombola labasari bami lo niyaqonda nawe uyothatha sikhonto esiyibangayo nathi kodwa umuntu mayithandaza siyamnika ithuba ukuthi athandaze ziningi ingabe into esizibanga noNkulunkulu nawe yazi uye umuntu omoshile kakhulu loyo. Hayi ungamfaki ke mina loNkulunkulu bakho baba kaze kushona ilanga lokho sikhuluma nyawazi yambosa ngothuqa sangathi ngitiba ngathi yakwazi komchwango esiqweni hawo madala mfethu sungaze ngumisa kabuhlungu kangaka kodwa mfethu ngisathandaza just ukuthi uNkulunkulu labasari bami lo niyaqonda mama mina ngenzeni ngoba mina ngiyathandaza lana ngenzeni ke manje mina hayi ungamfaki nami ngimzona uNkulunkulu shito nemuntu mayamba nawe izisa zakhe uNkulunkulu so ayothatha wabona labangani abazali bakho manje mina ngingena kuphi lapho ke ngoba mina ngiyamthandaza angibonelanga abazali phela labasari bami lo niyaqonda nawe uyothatha ya madala yena wakubulalela abazali bakho kodwa nami futhi ngirespect mangithandaza futhi ngihloniphe mangithandaza mfowethu hawu nenyawo ezomile nenyawo ezomile madala yabona sagcobe ngishiye lento ufaseleni nje abasala ngizenabo bazokuthenga ifaseleni umama uqinisile vele umama ufuna ukuthenga ifaseleni angali mina madala mali into engiyalayo ukuthi ungivimbe ngisathandaza uthi ngingakufaki loNkulunkulu wakho wena hayi bo madala kodwa akukhona ukubambisana lokho fasi icathulo sami madala fasi icathulo sami madala nathi uNkulunkulu hayi ukuthi azikho la inkinga into esiyibangayo nasikhona into esiyibangayo nathi kodwa umuntu mayithandaza uyalombola labasari bami lo niyaqonda ziningi ingabe into esizibanga noNkulunkulu nawe yazi uye umuntu omoshile kakhulu loyo hayi madala hayi fasi icathulo akunabasari nje kushona ilanga lokukhuluma nyawazi phela wena uyalombola labasari bami lo niyaqonda nawe uyothatha